Dan salam sejahtera, nama saya Rizal Ahmad, founder Ilham Trader Network. So video ni tajuk dia tentang stop loss yang paling logik bila anda trade supply and demand. Okey, stop loss yang paling berkesan untuk ataupun logik lah untuk anda letak stop loss kalau trade supply and demand. Contoh anda sell di supply, stop loss yang terbaik ialah anda letakkan beberapa pip di atas supply zone. Kalau anda buy di demand, stop loss yang terbaik adalah anda letak beberapa pips di bawah demand zone. Itu adalah stop loss yang paling ideal lah. Okey, sebab kalau you letak dekat sangat stop loss, dia mudah kena noise market. Okey, market selalu buat noise, dan akan terkenalah kita punya stop loss. So supply demand adalah tempat yang stop loss yang paling sesuai untuk anda letakkan, macam saya terangkan tadi. So saya harap anda boleh subscribe channel saya di YouTube dan follow TikTok saya di TikTok. Okay, and then anda boleh dapatkan ebook supply and demand sama ada di link description ataupun link di bio. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.